Werken we niet. 5 keer 3 is... 5. 4 keer 3 is... 12. 7 keer 3 is... 6 keer 3 is... 10 keer 3 is... Ja. Dikker. Kwak, kwak. 4 keer 3 is... 1 keer 3 is... Dikker. 8 keer 3 is 4. 2 keer 3 is... 3 keer 3 is... Nee. 5 keer 3 is... Onder de rug. Pas op voor je hoofd, Aliet. Auw. Ja. 1 keer 3 is... 9 keer 3 is... 7. 3 keer 3 is... Yes, je mag weer gaan zitten. Dikke duim, goed gedaan. Knap, hè? Kijk of je er nog op zijn tafeltje staat. Zag je niks? Waar niet? Ik zie nu alle kinderen. Waar niet? A few moments later. Hello! Magandang umaga! Say hi, Sabi! Tingnan niyo si Sabi, siya lang yung naglagay niya dito. Love, you also put it in your here when you play tennis? Yeah. Ah, kaya pala nakita siguro ni Dodong. Gamay. Wil jij ook of niet? Ja, ik ook. Oh, lekker! Deze voor mama. Dankjewel. Dankjewel. Wat wil je zeggen? Mama. Dankjewel. Wat wil je zeggen, Sabi? Good, so. You're welcome daw. Graag gedaan. Yan yun. Nilagay sa mesa ni Papa. Thank you, Papa. Thank you, Papa daw. Mga alas 10 na, mga Inday, yung break niya. Kasi diba nag-online class siya. So, ayan, nag-break muna kami sandali. Nagmumuni-muni. What are you thinking? My gosh. Nieuw. Huh? Like you. Waarom? Yeah, I love you so much. You are thinking. Like, it's not what you will say, about to say. I have to write something for my student. Nee, dit is voor Sabi. Sabi, kom nu nog een. Mama heeft hier. Dankjewel. Ah, gaan zo. Sabi is so cute met this. Daar. Ang cute ni Sabi. Tingnan sa ano niya, oh. Siya lang naglagay niyan. Lekker? Masarap? Sabi? Ha? Masarap? Masarap. A few moments later. Bilal! Bilal is een heel lief jongetje. Ja. Ja, dat heeft hij van mij. Wow. Ja, van papa, hè? Dat is schattig, hè? Mama ook. Hij is net bezig tennissen. Zweten, hij is net een bezig tennissen, is hij, een wedstrijdje. Tegen papa. Hallo, Pilo. Hoi Antonio. Hey, gaan we kijken of bij Leroy nou goed gaat, jongens. Oh. Nee, dat is... Ik wil van iets met Leroy. Oh, die gaat op de tafel, zie je dat? Tafel. 4. Bladzijde 4, moeten we die doen? Ja. Vandaag? Oké. Hebben jullie het gehoord, jongens? Bladzijde 4. Janeiro? Much later. Ma. Ja. Kan niet springen dan? Ito na. Run na sa Papa. Mama. Love. Mama. I'm gonna report you to social. Papa. That is Papa. Mama. Wie is dat, Sabi? Oh, is niet papa. Varken. Mama. Papa.
Nee, hè? Varken. Ja, varken daw, baboy. Varken. Eitje. Savi, ga je springen? Kom. Kom op. Kom je op. Ah ja, 1, 2, ja! Hey, 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 hey. Ja! Dance, dance, dance. Yo. Dance, dance. What's so? He was just awake, love, a while ago. Yeah! Oh! Sabi mo. Baby, shak shak chirurut, baby shak shak chirurut. Anay, kunain siya. Rabbit daw mga Inday. May rabbit dun. What love? What's that? The face. It's my face. I see face. Hi, rabbit. I love you, face. Dati sa'yo, I love you. Oh, love. You look like Mr. Bean. No, you look like... You are Mrs. Bean. you look like Keanu Reeves. Oh, he likes that love. How you want that? Ay, papa! Ay, papa! Hey! Wow, nag-enjoy ang pula ang pisngi. Klaar? Klaar. Klaar na daw. Mama. Nay. Nee, mama is zwanger. Papa. Papa no. Oh, go. Ranas, papa. Nee, hier. Niet daar. Hier. Savi. Nee, hier, Savi. Nee, hier. Oh, no. Nee, maybe it's not allowed. No, Savi. Come here. Niet daar. Savi. Oh, Savi, nee. Savi, nee. Savi. Oh my gosh. Savi. My gosh, Savi. Savi, Oh, springen daar. Snel. let's springen. We gaan naar huis. Koud. Glijbaan. Ja. Slide. Mag-slide siya. Ben je van een glijbaan? Rustig proberen. Patience. Net als mama, papa, het wilde. Dus. Okay. Oh. Low. Doei. Doei. Kom hier. Go. Wow. Sabi. Oh, die mevrouw gaat er ook op. Yay. Ja, Sabi. Springen. En? Hey, knappe jongen. Hi. Uh-oh. Love the tongue van de show. Leave. Lief hè? Wat een neus hè? Neus! Gaat hij met zijn tong in zijn neus? Moet je eraf? We hebben de sjaal om hè? Even een beetje kijken. Leave ko, ah? Deze. Ja, winterwortel. Dat is prei denk ik. Ayan. Mga Inday, kasi may plan kami magtanim, diba, ng mga gulay-gulay. So, ayan, nag-ano kami ng idea. Of course, nakikita niyo sa mga vlog namin, talagang palagi kami nagwo-walking. So, ito yung pinaka-banding talaga namin. Ayan, may nakita siyang para sa Santa Claus na ano, sa ulo. Eerste vlindertuin.
So, dun, may pinuntahan kami, may dinaanan kami. Ayan, sa mga animals. Tapos, ito naman for butterflies, mga Inday. Siguro pag dumating na yung spring, marami ng puno, may mga dahon na. So, madami na yung butterfly dito, mga Inday. Kaya lang ngayon, if nakikita nyo mga tuyo, mga ano lang, kasi winter, so walang mga dahon, mga Inday, mga patay ang mga dahon naglaglagan. So, ito yung makikita nating butterflies dito. Ayan, no, mga wild butterflies. So, ito naman yung mga flowers na makikita dito if spring or summer. Ayan, no. May net siya actually na nakapalibot dun sa place. So, pasok tayo. Ayan. Itutour ko ang sarili ko. Actually, first time ko lang din dito. So, itutour ko ang sarili ko. Siyempre, kasabay na kayo. So, love and spring and summer, there are many butterflies here. Ja, ja. Mooi, is wel leuk hè? Sabi! Hi! Actually, mga Inday, hindi pa nag-4, pero parang medyo madilim na. Hi! What's that, guy? Ah, what is that? It's stain. Sabi, love you. What? Oh, yeah. Oh, Papa's done. Love you. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Boat. Yeah, there. Yeah, boat. What's up? Yeah. That is neat. Ow. Yay! Clark. Oh, careful. Careful. Bridge. Yeah. You go now. Oh, kijk. Tellen. Kijk, die. Yeah. What is it? Eén. And then? And then? 3. And then? Yeah, and then? Yeah, and then? Toen? En toen? En toen? Goed zo. Stop. Oh, pasok. 2,000 years later. Hello mga Inday, good evening. So, andito na kami sa bahay. And look at Sabi. So, Papa prepared a pancake for us. Panakukan. Pancake. Lekker? Is it lekker? Yeah. Mag ik ook, mama? Ah? Probeer. Mama will try if it's lekker. Ah. Oh my gosh. Lekker, Papa. Binigyan pa niya ako. Lekker, Papa. Danke. Alsjeblieft. No problem. You're sad. Parang ang lungkot ni Dodong, oh. Sumakit ang likod nito. I think it's too high, the heat. 6. Ja, dat is
Wait. Nee. Ah. Sabi? Actually, nahiga ako after namin dumating ng bahay. Tapos siya nagluto na. Si Savi, ayan. Watching his favorite movie. Savi, is that your favorite movie? Savi? Moy? Yeah, ma'am. Oh, nay. Savi, I should believe. You don't like to eat this? Savi? Sabi, hindi Ah! Ne, ha? Oh, look, he's saying something. Sabi. Nga, marunong nang mag-ano. Dat is heb ik nou minder goed. Minder goed? Iets te dik. Je kan ook, als je niet wil, dan weet je wel. Suiker. It's maglit mga Inday. So, hindi kami nagsasabay-sabay kasi mas maganda kasi yung pancake pag mainit. Kaya inuna muna niya si Savi, sunod si Mama, tapos last na yung sa kanya. So, kakain muna kami. Bye! Sama, bye! So, ayan mga Inday, katatapos lang namin mag-dinner. And tingnan yung pinaggagawa ni Dodong Gamay. So, ayan, inako na talaga niya. Nasa kanya ang place dito. Nasa kanya yan. So, ayan si Dodong Gamay. Ayan, may pinanunood lang siya dito. Papa is there in the coconut. So, ayan, paano mga Inday? So, that's all for today. So, yun yung mga kaganapan namin ngayong araw na to. Tapos, tomorrow, balik trabaho si Inday. Pero, ayun na nga, last Friday. So, ayan. Malungkot na masaya. Malungkot kasi medyo maaga akong mapapatambay. Masaya. Kasi at least may panahon ako na ayusin kung ano yung mga, ayan, mga kailangang ayusin para sa, ayan, bagong dadating na baby. Tingnan nyo naman si Dodong Gamay o kuya. Uy, you say yes? Hi everyone? I'm Kuya. Ikaw si kuya. Hi guys. I got it. Ayan, yung pang YouTube ko. Ano ba yan? That is neat food. Say bye-bye now. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Thank What? Thank you for watching. Bye.